Nanone nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment. Dutanguranye n'umukobwa ari ahantu mu nzu ariko arakoramo ibintu by'imiti abisuka mu cyo kunwa. Ndetse hari undi mukobwa ariko aramuhamagara avuga ati Sindi, uyu munsi twahebanye. Yari yaransezeranije ko tuzakora ubukwe ariko uyu munsi yankatiye. Yampebye. Oya nyine ndakwinginze wihangane, nyine bizahera. Oya yari yaransezeranije ko atazombabaza n'umunsi wa rimwe ariko uyu munsi yambabaje. Hari umukobwa ariko ararira bisa nk'uko hari umusore yamuhebye, yamubabarije umutima we. Ariko wakoze kuza, niwe nshuti ya mbere nigeze mfita mu buzima bwanje. Nyagasani nawe ndebere uwo ariko arita inshuti, niwe ariko aramushiramo ibintu byo kunwa, ibintu by'ibirozirozi mu cyo kunwa amuhaye. Umva, nukuri ndagushimiye kuba waje ukanyumva ikibazo canje. Yampebye uyu munsi, yampebye. Shiri wanje yari yaransezeranije ko tuzakora ubukwe, ko tuzakora ka mariage, ariko ura ibintu yakoze uyu munsi. Wanyanda kwinginze ni winwere wiruhukire. Nawe ndebere mu cyo kunwa agiye kunwa umukobwa harimo uburozi. Mucuti we niwe yabimushizemo. Mukobwa ataranwa. Ariko ibyo ngibyo ni ibiki? Bumva umuntu ariko arakomanga ku muryango. Ahari wasanga hari umuntu ngira. Hari umuntu reka nje kuraba. Nawe ndebere ukuntu Imana ikora ibitangaza. Umukobwa yaragiye kunwa mu cyo kunwa harimo ibintu by'ibirozi no mukobwa yamushiriyemwo. Uwo yitwa ngo ni inshuti ye. Yaramuroze. Ariko aza yumva hari umuntu akarakomanga. Mukobwa agiye kumugururira asanga ni umusore. Ariko ni wewe nanone? Ese uje ngaha gukora iki? Ko nzi ubu ngubu byarangiye, we wampebye. Kumbe uno musore niwe yateye indobo no mukobwa, niwe yahebye no mukobwa. Umva je naje gutwara impunzu zanje nibagiriye ngaha. Impunzu zawe saguma ngaha, nanje ndazikuzanire. Nyagasani nawe ndebera umukobwa yababajwe n'uno musore. No musore none haragarutse avuga ati nani nje gutora impunzu nibagiriye ngaha. Bisa nko umusore adakunda no mukobwa, ariko umukobwa nawe akunda no musore. Mukobwa ariko aranarira. Musore arangije arinjira, acinjira azabona mucuti wa mukobwa ariko arashamo ibintu by'uburozi mu cyo kunwa cy'umukobwa. Araje. Bisa nko bazinanye. Umva twihute tunyarutse rero binyereke ibyo bintu rero wazanye. Binyereke ndabica kintu wazanye. Kureba neza umusore ikintu yarazanye ni diyama y'impeta. Nyagasani mana yanje, mbega ukuntu ari nziza. Urumva azayikunda mbwira. Ni nziza cyane, ubona izamubera bwira. Ese izamukwira? Umva ingana gute? Oya nyine ni ntoya, kubera nyine nagiye nyine mvuga ati impeta nyine ntoya. Cyane gose ndabona neza zomukwira na karefise intoki zimeze nk'izonze ntoya kandi zomukwira pe. Mbega ukuntu ari nziza. Mbega nimba umusore aguma guporopoza umukobwa wahe, nimba umusore iyo mpeta yayiguriye umukobwa wahe sinzi. Umva nyine nayiguze kugira ngo nzoyimwambiye kandi mubere. Uzi ukuntu mukunda jewe? Ndamukunda cyane, nabwo reka ndabe kizonamukwira neza, kizonamubera. Umusore arangije ayambika umukobwa kugira ngo arabe kizomubera umukobwa akene kuyambika. Ese umusore akene kwambika umukobwa impeta wahe? Katurori. Mbega iranagukwira, ni nziza cyane izomubera. Uzi ukuntu je imbereye, ibaza ari nka je uyambitse byanezeza. Nyagasani umusore ayikuruye ya mpeta yambitse no mukobwa iranse kuvamwo. Umusore yakarapima avuga ati je iyi nzo yambika shiri wanje nkunda w'ibihe byose azombera umugore wanje, ariko reka manzi ndabe kizomubera. Agiye kuyambika no mukobwa kugira ngo apime, iranse kuvamwo. Arayiravye neza abona ni nziza, none agiye kwambura no mukobwa avuga ati iyi mperere nabonye ko ari nziza. Ayikuyemwo nayo iranse kuvamwo. Nyagasani
mukobwa nawe ari gupakira imyenda nyene ya wa musore avuga ati jewe reka ndamuha ibihuzu by'ibintu byose nazosubire kungarukiramo no mu buzima bwanje. Mukobwa akomeza atubwira ati narebye ifoto ico gihe twimfashe numva ntangwe kubabara cane. Muri ako kanya ndetse nta muntu yari gutahura umubabaro nari mfise mu mutima wanje. Katururi. Mukobwa arangije gupakira ibintu by'impuzu nyene bya wa musore atangura gusohoka. Icyo atazi muri saro y'umukobwa mu nzu y'umukobwa, umusore yambitse impeta mu cuti we. None bako baragwana kugira ngo ayimukuremo byanze. Nyagasani. Mukobwa kuza, mukobwa araje. Mukobwa arumirwa ibyo basanzemo. Ese ibyo ngibyo mukumara akora ni ibiki? Barumikwa, barahindukira, barebye neza basangana umukobwa yaje. Ko mutansubiza ibyo ngibyo mukora ni ibiki? Umva nyene Julie, mukobwa yitwa Julie. Umva nyene nagwana bigusobanurire nyene ndagusobanurira n'impamvu ibi ngibi ndiko ndabikora. Nyene ibiki nyene ibiki? Umva ndakwingize tuza abigusobanurire neza. Hari impamvu ibi ngibi ariko arabikora. Ibiki nyene? Umva wuri inshuti yanje. Wari ubizi ko umutima wanje wari umaze iyinga yose uri mu kababaro. Wari umaze icumwero cyose ndi mu kababaro. Nari maze icumwero cyose ndi mu kababaro. Ariko hari ibi ngibi uriko urankora biri kumbabaza. Uye nyine ndakeneye kubigusobanurira nawe wirira. Umusore yararebye abona ko akuba kababaye mu byukuri. Umva kandi byose ni wewe. Impamvu maze imisi mbabaye byose ni wewe. None neraba sanze muri kumwe n'inshuti yanje. Umva nyene yakaragerageza nyene ngerageza ibiki? Jewe wimbeshera. Mukobwa yararebye babona bakwara mubesha. Umva nibyo, umufata ibikapu byawe ubundi usohoke. Wowe ngubu sinipfuza no kukubona ndetse sinkicifuza kumva ijwi ryawe n'irindi ncuro. Wowe ngubu usohoka sinkigushaka. Numva ndanakwanse. Umva Julie we, ndakeneye kugusobanurira. Wowe ngubu numva nkeneye kugusobanurira. Oya pe. Umva ubu ngubu usohoka. Sinkigukeneye pe. Mukobwa atangura kubabara cyane. Umva wena nakubwiye wireke kuyinyambika impeta ariko ibi ngibi wakoze ni ibiki? Nawe Nyagasani, nawe ndebere. Mukobwa akomeza atubwira ati mu by'ukuri muri ako kanya icyo niyo mvira nta kindi. Naravuga ati se nihorere. Ese mbabazi wahoze ari sheri wanje nkora iki? Ese ngiye kuba uwande? Amazina yanje mayitwa Julie. Ino ni inkuru yanje y'urukundo. Mwumva ko inkuru yanje y'urukundo yatanguye. Barakwereka ntibyatinze. Barakwereka umukobwa ari ahantu ari kuvuga amagambo. Umva wewe, nagufashe nk'inshuti yanje. Sinagufata nk'inshuti yanje gusa, nagufata nk'umuntu tuvukana. Uri nka mushiki wanje. Oya nyine Julie, nyine umbabarire. Ujya musore tumaranye imisi 3 yonyene tuzinanye. Umva iyo misi 3 yonyene mumaranye muzinanye niho maciye mutangwa guteretana. Uyaye kutari kuranyumva nyine. Ndiko ndagusobanurira. Unsobanurira ibiki nyine? Ujya musore narayibonye. Igihe yatangwa kuza ngagiye amatangura kubonana. Mutangwe kuvugana muri iyo misi 3 yonyene niyo yacatangura kuza arampeba ariko akumvugisha. Bisa nkuko wewe wantwaye umukunzi wanje. Bisa nkuko ari we watumye umukunzi wanje tangura kumpeba. Tangura kumbabariza umutima wanje. Oya nyene Julie. Ico nyene nakunda panga. Upanga ibiki? Umvuga musore naramukunda. Narabona ko tuzagira mariage, tuzakora ubukwe, tuzagira n'inzu, ndetse tuzanagira abana ariko ibyo byose byararangiye. Umva nyene narimbizi. Nanje niyo mpamvu ibiki nyene ubyo ngibyo kurambwira ni ibiki? Ibyo ngibyo kurambwira ni ibiki? Ubu ngubu sinkishaka kumva.
amajambo avuye muri wewe kuko uri umubeshi. Mukobwa yarangije anywa bya bindi umukobwa yamushiriyemo uburozi, anywa bya bindi igitutangwa na filime uno mukobwa y'igihe yakaramushiramo ibintu by'uburozi byari ahantu mu gacupa mukobwa yarabinyweye. Nyagasani mukobwa barakwereka, mukobwa aryamye mu maboko ya wa musore, bisa nk'uko umucuti we yaciye ahamagara wa musore, umusore aragaruka, mukobwa bisa nk'uko atanguye koroherwa kuko mukobwa yaranyweye nyine icupa nyine avuga ati nyine ni inzoga nyine bisanzwe, ariko mu by'ukuri no mukobwa yamushiyemo ibintu by'uburozi. Ibi ni ibiki ko narinzi ni wewe umfashe, ariko nkabona uri hejuru yanje, umuntu afashe ninde? Mukobwa kureba neza, arebye neza asanga ni wa musore. Nanone ni wewe nk'ubu wagarutse ngaha gukora iki? Ariko sindi uyu ngo bamugarukanye ibiki? Kubera ko uno musore ari ngaha, umva nyene impamvu ari ngaha, mukobwa asanga akoze kuno mukobwa yambaye ya mpeta. Nyagasani yaranakwambitse impeta, mwaranambikanye n'impeta, bino bintu ni ibiki? Nyagasani ibiki? Ariko wenene nakubwiye uzayinyegeze, uzayihishe. Mukobwa ibyo ngibyo kubyumva, Nyagasani kumbe mwarabimpisha. Nari nanguye kukumvira ikikumwe mvuga ati naguhebeye ubusa, ngo nanguye kukubabariza ubusa, kumbe byari ibyo. Bivuze ko neza ubu ngubu mugiye gushingirana, mugiye gukora ubukwe. Umva naragukunze, ubu ngubu sinkigukunda pe. Umva nimba warankunze, menya neza ko ubu je nkigukunda, ndagukunda. Umva kandi nagusobanurira buri byose nyine buri kimwe. Umva ni gute wambwira wewe ko nkunda imbere y'umuntu azokubera umugore wawe? Ni gute wambwira aya magambo ngo urankunda kandi uri kumwe n'umuntu azokubera umugore wawe? Wanambitse n'impeta uyamuko. Umva ubu ngubu wamubwiza ukuri, ubu ngubu ndarambiwe pe, nta mpamvu yo guhica uno mukobwa. Umva rero uko byatanguye, oya birahagije. Ubu ngubu sinkishaka kumva ayo magambo yo kumurambwira, ubu ngubu numva nosohoka. Ariko Julie kutari kuranyumva, ariko no musore wewe ariko aragerageza kubwira no mukobwa, ariko no mukobwa we ntabyo ariko aritaho. Mukobwa nta kindi yakoze, yarasohotse ababaye cyane, abona bako baramubesha mucuti we n'uwahoze ari musheri wiwe amakundanye. Mukobwa acugurura, arebye neza abona abantu benshi bariko barasiribura, bishimye cyane, ibyishimo byabarenze. Mama papa ibyo ngibyo mukora ni ibiki? Kumbe n'ababyeyi buno mukobwa. Umva mukobwa wacu uyu munsi yagiye kuba ibirori by'ikinyene, ibyo ngibyo mukora avuga ntabyo nzi, ntabyo ndiko ndumva. Mbisa twinjire wana uyu munsi haraba ibirori bitangaje cyane. N'ababyeyi b'umukobwa uyu mbagiye babona mukobwa yijiye kugurura, azabona ababyeyi b'umukobwa bazananye n'abandi bantu bishimye cyane, bigaragara nkaho bishimye. Bamubwira ati uyu munsi agiye kuba ibirori cyane, bibereye cyane. Umva nimusobanurire pe, ibi ngibi ko biraba ni ivyiki? Ni biki? Umva rero ubu ngubu nakanya keza ko kubwira aho byatanguriye byose. Aho byatanguriye rero ni kuna mukobwa, kandi ndabona ariko ibintu byose twapanze byagenze neza pe, byagenze neza. Nyagasani mukobwa biramucanga, byagenze neza. None nimba byagenze neza, nibiki byagenze neza kumuteko murabimbwira nyine byanyabyo? Uyayiwe ntabyo wamenya. Rero jewe nagombye kuguporopoza, ariko nari nabuze uburyo nabigenza. Rero niyo naciye mitamo kugura ino mpeta kugira ngo nzayikwambike. Rero
Sindi niwe yambwiye uburyo nzayikwambika, twaranapanze uburyo nyene tuzabikora. Biye byose rero ngo musore je kubwira ngo ndakwanse ngo araguhebye, byari imikino, byari imipango. Ngo ngwiki none ko nabonye iyo meta wayambitse uwo mukobwa, uguma kumoropoza gute unyambika impeta gute kandi mbona wayambitse uwo mukobwa? Kuko mutabimbwiye ko muzamoropoza, umva twarabikubwiye, twereke tubikubwira, ariko nawe ntiwigeze twumva. Kandi mu by'ukuri no musore yagerageje kumubwira no mukobwa ati mu by'ukuri ntega amatwi ndagusobanurira impamvu, ariko mukobwa ntiyigeze amuha amatwi ngo yumvirize. Umva rero ico umusore yagomba kugupropoza, kandi ndagukunda cane Julie, ndagukunda cane. Umukobwa yarumiwe, mukobwa yarumiwe cane kuba yumvise umusore yarakunda zinga umusore yaramuhebye, kumbe yagomba ko zamutungura, amutungura mwereke mu by'ukuri kamukunda kandi amuporopoze mu bantu cane gose. Narabikoze neza biga ngo ngwiki ko bitangaje cane. Uzi no musi ukuntu nasinziriye cane, hari wasanga mwanandoze pe, mwanandoze. Umva cane gose nane nagushiyemo ibintu byakanu kumve. Umva Sindi nyene sije nakoroze, ariko ni Sindi yakoroze, niyagushiyemo ibintu by'imiti. Kumbe Sindi cage tutangora nyine filime, Sindi ariko arashiyemo ibintu by'imiti muco kunwa cuno mukobwa. Ntabwo yaragomba kumuroga, ahubwo yagomba kumusinziriza ngo amusinzirize, ku buryo n'ababyeyi buno mukobwa baze kuza basanga umukobwa gisinziriye, ndetse n'umusore yaza yashize ku buryo aza kumupropose umukobwa byutse, umukobwa aza gutangara cane. Kumbe byose byari imipango, byose byari imipango, kumbe byose byari imipango. Sindi nyene yagiye ashamwe ibintu byo kunwa, ibintu by'uburozi nyene muco kuno no mukobwa, kugira ngo umukobwa sinzire aze kwikangura asanga ababyeyi biwe bashitse, ndetse n'umusore yashitse, umundi ahita muporopoza, mukobwa atungugwe. Ababyeyi barayibonye mfoti bwanyuma na nyuma umukobwa wacu barakwereka umusore nta kindi yakoze, yarapfukamiye umukobwa. Nyagasani, umva Julie, ico nipfuza conyene kukubwira muri kano kanya, ese wambera umukunzi, wambera umugore w'ibihe byose, twagira ubukwe nje nawe? Mukobwa birebye atangwa guseka. Guseka ibiki? Umusore arebye asanga nta meta irimo, kandi mwibuke neza ko impeta yambitse wa mukobwa ngo areka arigera arabe kizabera uno mukobwa. Nyagasani, ababyeyi bararabye, watwaye impeta n'indera niko ubundi ariyo Sindi aduha impeta yacu. Kureba neza ka Sindi kagiye nyine ahantu kako gakuramo ya meta yanse kukavamo, kandi mwibuke neza ko no musore yamwambitse ino meta nyine kugira ngo arabe ko ino meta ari nziza, ndetse izabera umukobwa azoyambika. Kumbe ibyo yarashaka byose yagomba kuambika impeta uno mukobwa. Sindi rero sasa yagiye gukuramo impeta yanse kivamwo, kandi arayikuramwo. Umva ubu ngubu iriko iravamwo impeta, none ubu ngubu iravuyemo we, ya meta iravuyemo. Nyagasani, kobwa yarumiwe, ariko Sindi we ivyo ngivyo ukuragira ni ibiki? Musore nta kindi yakoze, yarafashe ya meta. Nukuri mubabarire cane vyari vyanse ko ndayikuramwo. Umva ngiye impeta rero nari navuze ko nzokwambika umukobwa azombera umugore wanje w'ibihe byose. Ikibazo rero nshaka kukubaza ni, ese wambera umugore wanje w'ibihe byose mbwira? Umva navuge nyene yego, nyene tunezerwe, umwana wacu navuge yego, abantu bose bari kuvuga ati mukobwa navuge yego. Ese washingiranwa nanje? Cane gose ndabyemeye ko noshingiranwa nawe, ko twakora ubukwe. Musore yaramwambitse na ya meta, ndetse na ya meta inakwiye no mukobwa bya nyabyo. Musore yakunda no mukobwa, ariko yifuza kumutungura. Kwa kuno utungura umuntu bimusanga birenze. Ibaza umusore yayemeye kubwira umukobwa ati nje ntabwo nkundana nawe, kumbe byose byari imipangu,
kugira ngo umukobwa nyene yavuga ati ko umusore yamwanse kuma umusore atari kumwanka ahubwo aguma kumutungura. Gusa byose yabibwiwe na mucuti w'uno mukobwa amubwiye ati ese je ko nshaka gutungura shiri wanje ubona ndamutungure gute? Noneho mucuti w'uno mukobwa yabwiye ati no musore we wamutungura uko nguko niho byagenda neza. No musore yarabikoze bwa nyuma na nyuma bajana mu rukundo n'umukobwa. Twasize uno musore yambitse impeta uno mukobwa bagiye mu rukundo. Ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi n'ugugu kagenze twasize umusore abwiye umukobwa ati ese wambera umugore wanje w'ibihe byose, umukobwa nawe yemeye. Ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi n'ugugu kagenze nongera gushimira abamaze gukora subscribe kuri ino channel ni nshasha, nongera kwibutsa abatarakora subscribe muyikore nonaha kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamo n'akandi gasobanuye ku rukundo kanaryoshe yari tava nk'ibisanzwe. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.